Erizoba abebembezi b'amakanisa g'abarokore muri Ankole babuganira Holy Spirit Fire Church kuganira nshongezi muri Mbarara City. Abantu bagira ngo kansi kabikora umushobi niko kugira ngo utari umuntu wena arashenya amakanisa aga wanyuma yo kufuna ubuhabuzi ku rugo wa permanent secretary. Kiteri yagenda kumenya amakanisa kubanga ng'abana Uganda abalala bonna n'aba Pentecost tulina right yo kusinza nga constitution y'eggwanga bwetuwa mu article ya 20. N'olwekyo tubadde tubazaamu abantu baga nti kiri kyakolebwa mu nsobi okumenya amakanisa tebadde batandise okulumba ne mu byalo eyo nga bakaawo bagamenya. Apostle Wire Tumwine nagira ngo gavumenti eyine obushobozi bw'okwehuza eddiini y'oburokore akugira ngo n'eddiini ya kashatu mu Uganda kujijira kubara kw'abantu okwabireho 2024. Omunyikirize ziri mu Uganda nitugamba mu numbers. We are now that Catholic Protestant ntukwate kya kashatu Mungu mwema nito tukwate kya kashatu abakutukura taona abasiramu ijamu abachwanga n'abandi so tokaasa kuteekateeka ngu Mungu mwema teriho mu Uganda so ntwenda kuterera omuranga abakuru abalyoko abalyo mu za office za government you cannot ignore Mungu mwema. Apostle Tumwine nayongera agira ngo abarokore bakateganisibwa habwo kushenywa ekyakugira ngo tikishikire kandi cyo buringaniza. Continue persecuting us, of course, we are not going to keep silent because we think we have equal right with any other Ugandan. Pentecostals have got equal right with any other Ugandan. Can you imagine that we have traditional religion and they are there, they have their masabo. We have not had any Ishabungubari hand. We have not had any shrine that has been broken down. They are there comfortable and safe. Bishop Cyrus Tayebwa mwebembezi w'abarokore muri Ankole nashoborera ngo ihuriro y'abarokore kombeke kanisa za mutindo yatandikire. Jangu tutandike huriro yo kurugo mu mbaho tukazo permanent kandi nenda kubakakasa ngo nzakora namani kumuraze garuka kuza kutureba umwaka gurukwisha zakuba tutakire mu idarire abarokore turgira hari turwine n'ibintu byingi bitusingura kana n'ikintu tuzakusingura. Pastor Logius Nyerere nagira ngo babihireho bugabe bwo kushaba bwa nyuma yo kubashenyera amakanisa. Weruva ngati tumanyi kubanga president yatugamba ya mu constitution yakiriza abantu okusaba edembe ryo kusaba naye ate bali tumazeeko abantu bali mu bweraliikirivu kyaki bazimenye abantu kibalina we balaga jjukira ekintu kimu ffe ng'abalokole waliwo abantu betukyusiza ababadde bayaayi bonna bakyukira mu kyaki ababadde babbi bonna bajja mu kyaki ne bakyuka. Apostle Wire Tumwine nagira ngo enshonga egibwa nyuma yo kufuna obuhabuzi ku rugo muri gavumenti owa permanent secretary okutereeza endembo kukaba n'okukwata abashuubuzi gatari makanisa. Ahabwa Tayari Western Susan alina omukisa omuri Mbarara.